bikin. Denge gel, denge Kurdistan'ı. جناب دانوچیان رادیو دنگه گردن باشکودارین هجه رو 24 جوتمه 2024 پیشم بروکسل ساعت نه لامده ده امن نوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی آره برا پویه یکتی خفاف بکن همون پارچه برا یک بد و حق میا و فرسنده که جز پیشه میا و پارچه کجون بخوا باور بن دستار بن ایمان و هیا كذا وهي حتى داوية شغلان بدن اگر ما كردا خاب يكرا باكور باجر ما بهذا ما العراق يجبرتش قازانش بكرا ما يجي ايران يجبرتش قازانش بكرا هنك بالدوستاي هنك باتفاق وهنك شي بالزوارة خابة تركيا ما بترهم كش قازانش بكرا Ömer Öcalan çu İmrali bere rapora hevditin ker pişti çulu çar mehan İmrali hevditina avul hatekirin. Rebe rapor bu parlamenter partiya ve kevu demokrasiya gelen dem parti arahaya Ömer Öcalan re hevditin ker. Ömer Öcalan tekildarin jarili ser hesaba xoya medyayı civaki evagayı parvekir. Bebrez Abdullah Öcalan re heri David siyadara 2020 de hevditina rubru hatı bu kirin. Veke malbatna pişti bisalan de 23 jotma 2024 de به برز اوجالان ره هفدیتین کرد هفدیتین ابو مالبات ره مافکی قانونیه و شرط و مرچی دبن بلا ببن دوه اف هفدیتین بدومن لناوین دا تو ساجه تقین و شرکه گران چه بو هدراگانلو کلناوچه آنقره کازان لناوین دا هفکاریا آنونیم آپشسازی بالافران یا ترک تو ساجه ساعت دو بازلهانده تقیم او شرکه گران چه برای دارین دولت ترک هم نکو دو جه چالکوان 7 کسان جانا خوشی دستان و 3 کس بگیرانی 22 کجی بریندار بونه هف para karsazi ya feza u havayı ya Türk TUSAŞ navên da teknolojiya dizayn kirin pêşxistin hilberandin tamam kirin nû kirin û xizmetên piştî firotînê yên platformên hawayî ya Tirkiyeyê li TUSAŞê ji bo Airbus A380 ku mezintirin balafira rêviyan ya cîhanê ya balafira veguhezînê leşkerî Airbus A400M parçeyan çêdikir. بلگودان جامعه حبر خوابدن روجاوای کردستان جودی علی روزنامه‌وان به مرای دولت ترک لسرانسر باکور روشت سوریه جشویدن و کمکوژی دیگه هوال جودی علی دنباش روزباش باش گلک سپاس کرم بکنم و گودار دکن آگاهیم بردسته و چنه ایریش حتی دوان کلیان ده بردوان دکر ام و گودار دکن بله جاردن جوارا روز باش جخواج دو ایواری ساعت نهان دا مروفت کارابیجا اف ایریشن دولتا تقاضاگر کر جارا کردن دست بکرن جتر رفع دیده دست بکرن بندن وی هاتن تو باران کرن یعنی لسرانسری هرمین باکور شلاط سوریه ساعت درنگی الشبه دا دنگ بومب باران جه هرمین رابو یعنی جه خطا رفع تبقى حیانی بدیره که دبر هاتن تو باران کرن گوند و نافچین هریم هاتن تو باران کرن به تایبت دیسا مروفت کارا به ستاسیونا سویدیه که یا مزنترین ستاسیونا کهربای و غازه لکانتونا جزیره یا که کهربای جبو کانتون دابین دیگه و غازه جی حمو باکور روشلات سوریه دابین دیگه جاره کدن او هاتا بومبا باران کرن وقت آگاهی دستپیک هاتبون 3 کس شهید ببون و 16 کارگرین کلوه داره کارگرجی بریندار ببون لی بریا چند کلیان بری انبشتاری ببن هزین سوری دموکراتیک داخلینیت دا هجمار شهیدان گهشت 12 کسان و دنا وان دا جی دزاروک هنه هر وها 25 کس جی بریندارن و برینین وان جی نافدا برینین گران هنه
مرو هر به حال تربسپیه جی ستاسیون عودا کو هر جار د ایریشن دولت ترک داگر کرده تو باران کرن جاره کردنی او ستاسیون ها تا بمب باران کرن هر وها لنابنده باجار عمود فرنا آلیا کنان او جهات بمباران کرن حتی هاوان کلیان جی بمباران بردوام دیکن ها بری چند کلیا جی آگاهی یک لزگین جهات لگون ده علی فرو یک ریاقه بگیده او جهات بمباران کرن و حتی کلیان جی بمباران بردوامن لگوری آگاهی جمراتن آلی رمیلان جی حتی تیز جوی داره حتی مرو بجا اف بمباران کوچیت بجی حموجی ستاسیون كهرباء آف خاص يعني خلجين خدمة گزاری دنا بمباران بنسازی بله دناف دا بندن کنترول ين او هندري ين دناف باجاران دا هر وها ين دسبيكا باجاران او دنا بمباران كرن يعني دوشي لطرقات ساعات ايفار درنجيا شبيدا اللي عن تريه بندا كنترول يا هزين عصيشي هاتا بمباران كرن هر وها دي سال حلكو ياكد كبر نابندا باجار قامشلو بندن كنترول هاتا بمباران كرن يعني اب ايرش هارز بيكتنا لبندن كنترول والسبا وقاسو افي نابندا كوباني جيفيس بهجان بمباران كرن يعني مروفت كارا بجا هر باجار كي هرمي بمباران لسر هي حاجی برا بالا فریم کشفه زیادتر لسر هوان هریمان حمود گرنج خطا سینور جدیر که بگره حیانی بشه باید ده همان دمه دا دنباج این باجار بخوات نتفاق وکب بوتیجی هجمارا شهیدا نها گشتی دانسا لهینا جی 25 بریندار هنه هینا جی برینین وان گرانن حتی ها يعني زلالتنا كا او قالوا ورو شان باش بينا بيه وما قوجي دناف دا بگشتی آگاهی کنج دو ایواری چه نه حیا بس به ام دکارم به وی آوایی جوارا پاردا بکن لکیلا کاوجی شخوا چالاکین گلجی و بینن درخستن نه ساعت دانزان دا و گل دیجی و ایریشانا دا کبش ببانه یا بیرانی نشان هیرو دویا بکمش کم به سراستا کانتونی به هاتا درخستن لیش بر هاکی و وکم تین یکی هم ایریشورن شرمزار کرن هم جی شهید بریتانوی ورا ببیرانی لدی جیوان ایریشاجی براستی برتک کمزن هیا هر چقاسی توباران دناوند باجاران بخدا پکته لی امدنرن یعنی گل ببرتک کمزنه هر چقاسی اف ایریش پکتنجی لسر کارین خانه دناوا باجار دانم و هنا لهم بری وان ایریشان انت قارن وان آگاهیان و تک جوارا راکینه بله جودی علی ام گلک سپاس دکن ام جناب روشی دم روشه بشو پینن گلک سپاس دکن دم باش قوت به Pelegodarın devlet atıkada geçer şevidin ve eriş bir serbakur uşatı Suriyeli kamış doyasısı le tırrıfatı çar kez şehit buna begişli 12 şehit hene. Devlet atıkada kerpiçte erişeli ser tırrıfat erişi kobane milvi şehba diyerek tıltemir uqamış loker. Begişli 7 kez şevidin şehit bu hatadane vesbehe bun sezde. Hatyarkerin ku 7 kesin şehit 3 kez endamı hezen öylekariye hündürün. Devlet atıkada geçer bu balafra be müruvü biçer günden el seyat ev el dat el tohar u el dirice لشروا günden birçakısı kilode meyase zerneti soğaneke kınoti akibe u beni لشرا günden tinip meranaze malikiye alqamiye u şevarka لناچار ترفات günden ayındak neymemek beluniye şeyh İsa herbel smuka tilmedik ترجیجان لیربه راداره شلاله گربت شعاله اون کلکف لمن بچشی گندن السیاده او الداد التوخر و الدریجه لگری سپیجی گندن گازی علی برکونی سروجی هستاد و ناید
لعیسای گنده اومال بمارله المقابل بچکن گران توپاران کرن لالیدن بالافری بمرو بچکن ارتشا ترک آداگر کرد لگنده میرگا میرا یا دیری کیجی بوم باران کرد دولت ترک آداگر کرد لکوبانه آواهی خدمت ین لهری میکرن آرمانج و سانترال الکتریکی یا لکوبانه جی بومباردمان کرد لگوری دم هرمی بری به ساعت سه جی تاخا خانی سیویس آقامش دوی هات بوم باران کرن هیزن قصد دجراگان کو بالافرین شهرین دولت ترک آداگر کرد لگنده تربسپی سایده استاسیون پترول بمب کریه دولت ترک آداگر کرد همان دمده bu balafrên bê mirov biçek êrişî şengalê jî kir. Li ser şengalê jî êrîş hebûn. Çavkanên herêmî ragihandin ku dewleta Tirkiye dagirker li gund Bareyê, Xanê Sorê û bajarokê dagirê bu balafrên bê mirov ên biçek hatiye bombebaran kirin. Di encama bombebarana dewleta Tirkiye dagirker de li malên gel ziyan dîtin û jina bi navê İntizar Alî Mirat li giranî birîndar bûye. ولی گذارن جج بو آگاهی داوی ام بگیرن امن خبر خو بدن شنگالی روزنامه‌وان آرگش شنگالی بمره هوال آرگش دنباش دنباش سرچاوان گلک سپاس هوال آرگش کرن بکن روشا داوی آنها لهرم چیه مراخ دکن گذارن مج مراخ دکن کرن بکن براستی جوا دو ساعتين درنگا شوید ساعت 11 نیوان دا دو ایریش لسر شنگاله دو نافچین شنگاله ایریشن بالافرین به مروفو بچکین دولتا ترکا داگیر چهون لگند باره سر بخانه سوره ایریش بکات هر وساجی لکومالگاه آدگوره یادکوه آل باکوره جه شنگاله لورجی ایریش بکات جخوا ایریشا لکومالگاه آدگوره لسر مالکا سویل هم پیکاته بود در انجامده جنک بسفکاتی بریندار بود لی روشویه تندرستی انها باشه تو مدرسه لدرجانوی تنمه جخواد ده درست بگن ساعت سبعی براستی جلوود هفگرکان نورمالیه بالافرین شهر و بالافرین کشفه دولتا تر لسر حرمه به تمامی دگریان لی مرودکاره بجه به ایریشا به جالکیا افریا کو لانقره بویرا هین لذا خواه بالا فرنشر لازمان شنگاله و هر روساجی لروجابای کردستانی ل هرمن سلیمانی مخموره لوان دبران هین بهتر زیده کرنج براستی جی وقت سال 2017 دماغو ایریشی وان هرما به هفره کرن ایریشی روجابای کردستانی به دشواری کرن هر روساجی ایریشی شنگاله هاتا کرن ایریشی مخمور سلیمانی جهن آزاد هاتا کرن به هفا گریده یا مرود کاره ایریشن کو دو لسر روشاوای کردستانی کوم کوجین کو لروشاوای کردستانی پیک هاتبون هر وساجین سر شنگاله و لاسوس ایریش پیک هاتین مرودکاره به ایریش جالاکی فدایا کل انقره دو پیک هاتبون مرودکاره بوان و گریبده جخوا دربار ایریش یعنی دمکی دریش بوجه دم کو وسایتا چاپمنی آزادی اجراتی وی هاتبو هدف کردن کو در انجام آویده اندام اجرا افم شهید کتبو مراد میرزا شهید کتبو جوه دمیده تنها لسر شنگاله ایریش پیک نه هاتبون لبراستی دو درنگیا شویده به ایریشن لسر روشاوای کردستانه لورجی همان ایریش پیک هاتن جو خواهد ناوند هاتبون هدف کردن مالکی مدنی و هر وسجی لگنده بارجی ایریش پیک هاتبون لیت زران جانی چه نبودن تنه جناب ناو انتصار یا کو او بسفکاتی بریندار بودن شهید نبودن زران مادی گشت بون مال همولاتی آنجی جخوری و بریا خسر آشنگانه و ساعتین پیشیا مدوی داخلیانی بده رای گشتی و چاپا منیه جوادن جنو چیکو ایرو درکتا آجانس داد براستی شنگاله که فاشیک بخارانی کو پشتی 43 هفتهان هفدیدن برای پر راحت کردن جالیه اندام پارلمانتو دم پارتیه بیش عمر و جلان را هفدیدن پیکات و جیل شنگاله کیف خوشیک بخورانیه و هیویا آشتیج هم دمید که جو برای عمر و جلان اف یک عشقه جیگر کو
سلاوین سروکاتی جی تباهی گل رهبون هر وساجی اف سروکاتی بخوشی پیش گوتبو اندکارن پیواجوان ها یا شر و گرینن پیواجو کا اشتی و حقوقی یا جبوی تباهی جواکان جخوار دوان کلیان جیده راستی جینها لسر شنگالی جارگاده لبو تفگران بالا فرد این کشفه هایی کم جارا دنگی بالا فرشه پیتا بهیستن لب پرانی بالا فرن کشفین ها لگلک هرمین شنگالی به نزمیجی دگلک دوران دیگر بله شنگالی نه بروش بگیا بله هوال ارگه شنگالی هم گلک سپاس دکن هم جنوا روژه به هم روشا هرم هم روژاوا هم شنگال هم باشور کردستان و هر وها داخویانی تفگر آزادی کردستان جیروی داخویانی چی بن ام بشوپینن ام دی ساعتن پیشه مدام دی صبر خو بدن شنگالی هم گلک سپاس دکن هوال ارگه شنگالی قوته دم باید سپاس Karayılan Gud emri nadın taktikin şere teybet fermandarı bir yergahın avenda parasına gelle pege Murat Karayılan jirojname yeni özgür politika yere ahvi Gud devlet artık bir pişkiriye heremi u navne teveyi be hemu PKT'in xoy neh salı netici kurdan şerbike divi şeride ne kariye encamı bides bixe Karayılan dazani ku devlet artık dugut emedi demek ki gelekin nezde emekili de bigirin yani dugut emevi havine geleki haleki tamam biken le devlet artık ne kari ser bıkkeve ne dikarı bu dorpe çekçe bike o ne dikarı bu kili deke bikire Kara İranlı ser nikaşlarında Ankara ji gud ve ketevger emleledi ji pevajo çareseriye pol demokratik ile emrin nadın ku politiken xapantine u taktiken şere teybet bimeşinin beguman şert u merç hatine guhertin ya bere dubare nabe eğer roşeke vele de afrandın ku duxazın gave nubavijin aliye kurt nabejena le carekedin kurt pel tahteki şilnaken. Hevdani çareseri eğer ne de çarçıve azadiya reber apo debe hüküme xoyen nine. Beguman veke kuri ber apo jides şankir PKK siyaseta Kurdiya kanuni demokratik de çareseriye de xwedi rolin giringin. Ya ku rejim dike taktikeke sivike ku hevde de Kurdan ledi jibe de şerkirin. Dve veke nekin. Dve rola her PKT'ye Kurd liber çavan vere girtin. Dem parti gut bula bombardman tavle bedavi bibe. Destleri ve beriyan avendiyat partiya demokratik agelan dem parti tekiler erişen kırkine yen devlet atıklı Kurdistan'ı da kuyanek da gut erişti dici sivil anteneklerin hukuka navne tevhid bin pekirin. Deve demildez eriş varın ravasandın. Dem parti diyar ki ku erişen havayı yen pişti eriş aliser navenda tüsa je yalık Kahraman Kazan ya Ankara hati despekirin. Bombardman alı sergelekin avenden civaki gut u bajarin ve ke koman u kamışla hatiye kirin. Erişli heremedi be felaket ekemezin. Operasyonun leşkeriyen lehemberi sivilan bin pekirna hukuka navne teviye devam kirna şer ve bitene büvesede mazide buna undahiyan u girakirina eşi. En bankla aliyan hemuyandikin kuriyen çareseri aştiyane o diyalog gibi perjirinin. Kecedeki eşi bida xuyaneke erişen kırkineyen devlet atırk adagir kerşer mezarkir u banga mezinkir haber xodan ekir. Kecedeki egut Arteşa Türk adagirker u faşist evara bistu çare jotmehe şevedin erişi bajarın kamışro kobane min biç derik tültemir giresi pişengal u heremen parasını medya ekir. Devlet atık veke her car şevedin ji yekser sivil u navenlen civakit kirin armanç her ikem haft kes u bigişti hatine şehit kirin u bidahan keci birindar bune. Gelek santralin elektrik yen avenden tendürüsü hatine bombardman kirin en bankla Amerika, Avrupa u hezi navne tevidikin ku erişen devlet atırk adagirker demir despedin ravastandın.
Belgodarên hêja nöbeta azadeya li Maxmûrê ji di roja 462 de didome nöbeta azadeya li Maxmûrê penaberan Aşêt Rûstem Cudî Maxmûr di 20 Tirma 2023 de ji bo şikandina têjira girankirî û muzûkerkirina azadeya fîzîkî ya Rêberapo dest pê kiribû. Nöbeta azadeya li Maxmûrê bi koma 9 doh di roja 462 de dewam kir. Merasima dewrgirtinê li saziya malbatên şehîdan bi amadebûna gel û çalekvanan hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma Nuhdemîn Şilan Budak axivî got em weke xwendevanên wargehê bi sekneke giran beşdarî vê çalakiyê bûn Rêberapo di zindanê de bivîn û baweriya xwe li ber xwe dide. Berxwedana ku Rêberapo ji bo me dike di heman demê de ji bo hemû gelên bindez jî dike. Tevlîbûna me ya vê çalakiyê ew e ku dawî li vê têcîta li ser Rêberapo beyanîn. Ji ber ku azadiya Rêberapo azadiya tevayî civakiye azadî bi Rêberapore wate digire. Nöbeta azadî bi dewrkirtina koma Nûrê bi duruşmeyan bidawî bû. Netewên Yekbûyî got li herêmên şer li hêyî ji sedî 40 kesên jiyana xwe ji dest dane jinin. Yekîniya jinan ya Netewên Yekbûyî derbarê mijarê de raporek ji raya giştî eşkere kir û got ji ber ku zagonên jin û zarokan diparêzin tên binpêkirin hejmara kuştiyên jin gîştiye ji sedî 40 miriyan û destdirêjiyên cinsî jî ji sedî 5 zêde bûne. Yekîniya jinan ya Netewên Yekbûyî da zanîn ku di sala 2023 de di şerê çekdarî de herkêm 3443 sivîlan jiyana xwe ji dest dane. Ji 13377 zêdetir wan ji deh sivîlan 10 kes jinin ji 10 sivîlan 3 kes ji zaroken. Li gorî statîstîkan li welatên ku şer li heye her roj 500 jin ji zarokên keç ji ber ducanî bûn û pirsgirêkên dayîkbûnê dijiya bûn jiyana xwe ji dest dan. Rêveberiya Yekîtiya Jinan ya neyê Saîma Buhaz jî got ku berdela şerê mêran jin didin. Ev şer dijî jinane û di çarçoveke berfireh de dewam dike. Baweyekî eşkere hedefgirtina mafê jinan jî berdewam dike. Bohuz diyar kir ku newekheviya zayendî li gelek qadan wekî çek tê bikaranîn û got heger em daxwaza guherînê nekin vê encamên van kiryaran bi dihan salan bidome û vê aştî pêk neyê. Belgodarên hêja menûçên serî sibê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.